Okurijira Harbashir Hanji omugambirizi w'ekitongole ekirikurinda enyamaishwa ekya Uganda Wildlife Authority enkura hembezi ziri kuhikina zete rhinos ezitwirwe ni zimwe ahari 20 ezirije kuba nizitwarwa omu mwanya ogu. Twatandika busiya twatandika n'enkurina zarugire Kenya tuje twongeraho 2 izarugire Amerika zaba mukaga twatandika program yo kubika twabasa kugaruka mu kutunga enkuru mu ihanga. So hati n'enkura 59 so hati enkuru nyingi ziri ziwa rhino sanctuary konga ntenda kuyo 20 tuzireta twatandika nina. Hanji nayongera jirangu omuhendo ogwenkura ruhembe gubire gwacendire bwanyuma y'abantu okugumana bazita najangwe enkura ruhembezi zamara kutwarwa omumarindiro g'enyamaishwa gatari gamwe na gamwe. Uganda neija kuba nemanywa nkensi erimu enkura ruhembe. Kandi twenda kutwara n'ezindi kidepo tujya kutwara n'ezindi Murchison Falls. So Uganda neza kuba ihanga buri mu mahanga kumanywa kubagine enkura nyingi. So ekintu kisimira munonga ekitongore abo kuba umuntu shanga hina abantu baba banganisa bona bako basa abakimuta kureta abantu ku gaheru bakija bakabahwera baja mwishimwe abo mugamba ku gaheru nituka twina abantu batengekirwe nangwa no kubako batatendekirwe je tukuba twazo kwa heru tukabatiyaza bakagira ubwenge bakija bakakora mu rumogo. So twahirwa ngo mu twakora 100% organic n'abakozi b'ekitongore twenka twine muntu waheru. Bina Masikongweki nikija kongera ahamubaro ogw'abarambuzi omu Uganda. Ezenkura noreba ezenkura niza kushenda abantu abarambuza kuja kurambura hati bakwija bakakaha bareta kasente aza twine enkora ngo esente zikushoroza gate zitu ico kama 20 zo mu bantu abako baherira park sezi abantu abaherira reserve age so nibakutunga mu gishogo. Enkura ruhembezi nezekika ekya Southern White Rhinos. Amakuraga gashakwa Gilbert Muhanguzi ahabwa TV West.